Assalamu alaikum. Qanday? Yaxshi bo'lding, sog'lom, ishlaringiz qanchadas? Charchabay. Пока işin hazır gelişet. Ben hazır zapis menenle geldim bir jolu. Salamdaşıp koyos. Elleri menen. Ova, yemek kılabız. Bugünkü çağrılışta Navul Kartoska'dan 2 tuşu mal oyunca da hazırkı mezgilde bugünkü günde men birinci tuşumda alıp elge tarqatıp nazır ikincisini dayardavattam. İkincisini dayardavattam. Şol ikincisini dayardaganda nelerde eski alış gerek. Buna özünüzler görüp turganday kartoşkanı birinci mınандай jaşına kagıl öndürüp alış gerek. Buna. Şol uruktu kartoşkanızga tağdın öte mızdag emes yerine koyup koysanız kartoşkanız şunday olup önüp kalatına. Bugün 1 iyul günü ayvay misal üçün mınal жерден 6 jerinden göz çıgat eкен. Mına da 3, mına da 5 jerinden eкен. Anı koyasız mınday kılıp. Mına şol öse turgan jagı jogorı karap dursun. Emi uşul bul emi vegetasyonный период öse turgan malı biraz ötüp ketti degen söz boluşu mümkün. Da ötüp ketti. Emi onu jakşı patkorumka kılışınız gerek. Azıkты көбүрөөк беришиңiz gerek. Kantip. Şol jerde men sizlerge көрсөтөйүн. Men mınday toğuktun kığın paydalandım. Mına. Toğuktun kığın 10 gün suga çılap koyup kanat yakınarak gelgen. Mınal kartoşkadan 15 santimetre, 10 santimetre ıldı boluş gerek. Себеби кеткен тамыр ушуга барыш керек. Şunu eski alыңızlar. Anan bu köçöt iki jaktan teң azıkka umtulat dagı bunun ösüşüne, mömöt düşünbesine çoğun jardam beredi. Daha kaytalayın. Bul siz bunu bugün negip iyul, avgust, sentyabr, oktyabrdın 15'ine çeyin barsanız buladı. Sizin kartoşkanız полноценная, ең sonun kartoşka olur. Hem görüp durasızlar, men arasına nal piyazdın kavugunu salıp koydum. Bu uşul kartoşkanın jegen проволочник деген kurt болады. Kartoşkanın içine oyup giredi. Bundan sırtkarıdağı 4-5 şu kartoşkanı oyup jegen kurtlar болады. Егерде siz şunday kılıp kartoşkanın, piyazdın kavugunu koşa salsanız hiç jolobойт. Bu hiç kanday химикаттын keregi yok. Şol piyazdın kavugu siz üçün tavılgız, şu kurtlara karşı tavılgız nesi. Demek yemi uşunu gömgöndü, hem kantı gömöz, hem karattırmız. Birinci bu jerde taştap alış gerek. Kana çakınarak gelip nal taştap alış gerek. Nal emeni gömüp alış gerek. Toğuktun kığın. Anan kolunuz menli 5-7 santimetre. 5-7 santimetre. 5-7 ayrım uçurdu 10 santimetre. Boldu. Uşul kartoşka bir cumaga jetpey çıgat. Егерде ушул жерден да бир айтуу үчүн нерсе, siz ушул эме болгондо
kartoşkanın nımdılığı az bolup kalışı mümkün. Ошондуктан sıra su koyun aylasın kılın. Uşunun üstüne de başından su koyuyorsanız özü gile verir. Hiç kanday kartoşka açılmadı. İşte koyup şu oydan da gelir. Sugarıp koyuyorsunuz. Kartoşka çıkan bir sugarsanız kartoşka çıgat. Eğer de gün köp tiyip ketip atsa kartoşka çıkıp 5-6 santimetr bolganda kayradan daha sugarasız. Жаздын күнү жамгыр жаап башка болуп картошка суу мол болот да. Ал эми жайындасы сизге мына июльдө болуп калды, жамгыр азыраак жаайт нымдырып жетишпей калбасын. Ушул картошканы ушинтип эгип алсаңыз, бул картошканы эч кимге бербейсиз. Бул молодая картошка болот дагы. Kışı menen özünüz gana jeysiz. Bu aябай даамдуу жакшынакай картошка болот. Жүк өтөлүүгө келген аракет болот. Ошондуктан сак болуңуз. Сак болуңуз алдын ала, же болбосо ошо түшкөн ачакка, ошол болгон жерге тез-тез дарылап туруңуз. Şunday egem dese, gelseniz de daha kеңеш берейин. Эми сиздер айтышыңыздар мүмкүн. Ушул жерде канча түшүм аласыз деп. Эми ушул башынан аягына чейин мен азыр 50 штук таштадым. 50 штук таштадым. Мурунку таштаганыман где-то 70 килограммдан картошка алдым. Эми ошодон азыр эми 70 килограмм албайын, бир 40 килограммдан алайын. Ошондо 1, 2, 3, 4 жөөккө эккенге аракет кылам. Дагы 200 килограмм картошкам. Мен үй менен кышкы жегенге жетет. Ал жөнөкөй. Daha kaytalan молодая картошка болот, ошону кышы менен жейбиз. Каалагандар болсо келиңиздер, эңиздер аракеттенingиздер. Алайда картошкадан 2 түшүм алуу бул реально. Бул чындык. Келип, кайсы эгерде балким мүмкүнчүлүк болсо, мына Канат экөөбүз 15-октябрда ушул картошканы казганда дагы сиздерге кандай болгондугун көрсөтүп казып айтып берүүгө аракеттенебиз. Кайда кое берейин, а? Урукту кантип сактап атасың мына? Жөн салып эле коесуң. Кандын бычында коюп коесуң. Карасаң эме, кандай сонун болуп турат. Вообще сонун. Аз бул эртең эле чыгат да. Дал ушундай эле. Күн ысык, күн жылуу дегендей. Мына кара. Az тамырларда сонун болуп чыгып калат да. Саламатсыздарбы, урматтуу алай ишкерлери, алай багмандары, дегеле ушул огород сүйүүчүлөр. Жазда мен сиздерге картошка егүүнүн жаңы методу да бир методду көрсөтүп, ошол картошканы Кудай буйруса аман эсен болсок, сиздер менен бирдикте биз ушул картошканы көйлөп көрөбүз деп айттым эле. Эми картошканы сентябрь айында казып алышыбыз керек. Бирок мен ушул алар айында ар дайым картошкадан 2 түшүм алып келем. Ошондуктан эртерээк ошол экинчи түшүм алганга жерди бошотуш керек болду дагы. Ошол жазда эгилген жаңы метод менен эгилген картошканы кандай болгондугун сиздерге көрсөтүп коелу дедик. Бүгүн дагы мына Канатман келиптир. Айтмакчы, дагы кайталайын, ошол биздин жакшы иштерибизди элге таркатып жүргөн
Şu degele Kırgızstan'a özünün jaşnakay alaydı tanıtаған suretleri menen koz video klipleri menen жүрген Шарипбеков Kanat bizde işleyizdi elge көрсөтүп атат. Kanat çağa biz tereң разылыкпыз falan. Мардайым ушундай жакшы иштерди, алайдын жакшы иштерин элге көрсөтүп жүрөт. Анда келиңиздер картошканы казып көрөлү. Так, buna kartoşkanın salağı gördünüzler. Bu salaklardı ne kılavuz. Şunu şu oydum, hiç çaka ırgıtpaysız aparıp bir boş durgan yerinizge koyup koysanız çelit dağı sizge жақсы жер семиткіш болады. Мінеке, şu oydan varsın, şu oydan koyasız, sizge жақсы жер семиткіш болады. Ana aldı çıktı kartoşkanın aldı çıktı. Day. Bir tüpten kança çıkanını bilip kilogramda alaylı. İşte bu men aytkan sözlerine keyin cevap bergidey olayın buna. Hazırınca bu bizden bir tüyüzden çıkıp atkan kartoşkalar. Buna bir tüpten çıktı. Tak. Emi uşunu tarazava tartып алған uzun өле. Тартпайлы таразага. Bir жол таразага тартып алады. Баягындай сомнение болбосун. Tarazanız бар кичинекей Бар. жок. Так. Мы уже готовы. Мына тараза. Ошақтан тұр. Мінекей тараза. Ага. Ай. Ровно 2 килограмм. 2 килограмм. 50 грамм жетпей қалды. Bir 50 tüpten грамм жетпей қалды. Мына қанат. bir tüpten 2 kilogram kartoşka Ровно çıktı. 2 kilogram kartoşka çıktı. Mına bir tüpten. Bu degen ayabay жақсы. Bir tüpten 2 kilogram kartoşka çıkışı bu degen ayabay жақсы. Emi kanat. Hazır ökөz bu kartoşkanı 1 iyul günü kazıp alıp atабыз da. Dağı iyul, avgust. Dağı 2 ay sentябрдын 10-дорунан казып ала турган болсок, булар дагы 1 килограмм кошорбу деген ойдомун да. Азырынча бул ушул. Бул бирди казып көрдүк. Улантайлы жүрүңүздө дагы улантайлы. Sani koca belki yoktu ku. Belki günüzde onu koy. Ekincisine get atat. Bunu al ekinçiniki. Kartoşkanın düşümü zaman emes. Bayağı hiç kanday altığı çok görüp ataslar. Bakalım. Avu. Nalayavay koyken ne oldu? Yürü. Kanat nalayavay koyken.
Yeme. Nalары? Bunlar dağı. Bunlar Çoğalttı. kişinekeyler. Çoğun öttü. Ertege dağışlar çoğu öttü. Bunlar hazır birinci yıl 24. Mart deyken biz. Biz yol üşük alıp gitti. Eğer de üşük almaganda dağı ösüsü çoğunluk bulabilir. Bular dağı. Eğer de uşul kiçineleri bundan ola turgan bolsa bir tütten 3 kilogramga çeyin çıgat eкен de. 3 kilogramdan dile Evet, көп, dört kilo 4-5 kilogram çıktı. Ama özün bunu aldı 2 kilogram, 3 kilogram azı yakındap kaldı hocam ya. Aha. Neke. Bir tüplük o. Na Dağ büttük. dele çıkıyor, Bire büttük. büttük. Aha, demek menin metodim. Аябайды жақсы екен деп зерттесек болады екен балдар. Ешқандай бір мақтаныш болбасын, ешқандай бір бұл реальность көріп тұрсаңыздар болады. Ешқандай біз Azot eş nese koşkan daha joksuz ha? жоқ, ешқандай қосылған жоқ. Ошол есіңіздерде болса керек. Азыр мен дағы қанат мен дағы барып жаңағы жерді даярдап қойғам, ошол жерге барып көрсөтөйүн. Келсең, картошканы чуку казып алганда жөөктү маңында кетем. Мына көрүп турасыздар. Бул картошка егилген жөөк, мынеке ушул жерден казып алдым. Бул дагы егилген жөөк. Эми күздө Кудай буйруса, мен мал жерди обработка кылам. Ушул жерге өзүмүн тапкан үйгөн кыгымы, күлүмү, быйыл Кудай буйруса аябай аракеттенип атам. Биогумус кылдым деп сиздерге айттым эле. Сөлжен багып атам. Ошолду ол жете октябрь айына даяр болот. Октябрда мол жерге таштайын дагы. Деп бүт бардын казып, ошол биогумус касы берген немелерин көмүп коем. Кийин ушул эле жерге кайра егем. Бардыгын басып отурбайм, ушул жерди гана басам да ушул жерге егем. Азыр бул жер, мынакей, быйыл дем алган жер. Дагы күчтөнтөм да, ошондо азыркыда 2 килограмм, 3 килограммга чейин сизге ошол картошка берет. Урматтуу багбандар, урматтуу биздин алай ишкерлери, дагы көп жолу айтып келем. Таза картошка егип алыңыздар деп. Оорулардын көбү ушул химикаттардан келип чыгып атат. Арабандын келген картошкасы өзүңүздөр деле эки бычак менен эки кесип жеп көрсөңүз ушундай химикаттын жити келгени көрүнүп турат. Ошондуктан эч мындай бир аз болсо да, кичинекей жериңиз болсо да ушинтип кичине эмгектенип картошка егип алсаңыз, кышы менен жете турган картошка чыгат. Сиз аны бала чакаңыз менен эч эме кылбастан жеп өзүңүзгө жакшы болот.